muherwa wengangara ya Western Nyota TV na kusanga kuwange okurera sipindi sira esyo buruki kubola kurikiri sari kwane okubirira kubula mu kuri busai baringanga barola barigori chirakulu na chifamilia mubungi oloro mundu arabiroga ifamilia y'ulo kubera pengina n'abana bangi nerimenya habasiritirira bilai olwa rero ndiano nende power couple ndiano nende Pastor and Mrs Wilson kuliano kuna manama kwa akegori ngaichira kulubira kusipindi Asia Obutuki na mambo akegori kama kulanga kuri mbwe economical banu rusungu bari economy ngaichira kuri nero bola mulu bichu le bila kuelewa kuri kula muchira kuri nenga uchira kulu kama mbenywa kama mlori muherwa uikhale no rwere wango rikanda kanyalendi orwe bango kanona kachiri siendi ndiano okubonyera kuelewa katakero ni kuomere sinilisia dilisia bwenao ebindu binachabilai ambe kusipindi kumena nese Prisca Achuki ela ndayori napi sitangauzi ngulangore ndiano nende power couple hawo mera kabwe nebangore sinasya bakolanda ngurachaka kubona bari imbaha nimbola imbaha bari mutirikisi imbaha kawa lakini kuliano kola ke nakomuluya mulunya la bari imbaha ichirisa limeya likwani obano ni chaka dumoke mulungi amberesi wala kwa ladies first arore mera kai nende county ya Rulamo ambiabi okay amira kanje bananga basilisa inteche Rulamo county ya Kakamega Shinyalu sub-county Shinyalu yeah orina ni sentnapi plan ne mero ne plan ya bashibembe bashibembe yeah sawa ambi mara kanje bananganga Wilson Mkuna kando na mera ndende title bananganga pastor nanyora ndenya bananga pastor lakini bawamu watakuna pastor ya mekisyo kakwengesa nyanga khandi uyende nyasaye wako papoefu wako ikhala hasi mulanganga Bishop Shitika hapa Rumilele Ministries nali papoefu Nairobi na khandi nali papo wanje wese menganga ko county ya Rulamo Rulanga county ya Vihiga abungu balanga ngambu emuhaya constituency we aim high okay yeah. Asante ambi ndio familia Pastor Wilson nende Mrs Wilson abantu familia ndana kulo bagore bariasi wa Bishop Patiti kwa Mbanyeri harakulu manana kwa ke gorio nina mululu yandala gigorio nina ma obula muzai wale mlimsindu sinini resikira kulu echi familia muihale wale bihaire wale bianze ukule hosa mbole mfano kwa bindu kwa barabino lori bandu muhunge sindu se wakulanga mbole kutaka sibility mundia kulanga silingi chirani saibo silingi munani omunyu ichumbi mundia kulanga mbole silingi munani saibo silingi 12 rusindu sinini lakini harano kulingana kunina kuno very family kulingana na familia ola mji familia chingi chura bundu bindu haire nikali ni budget ya banga ya 2000 sai munda ku budget ya 800 nibyo sisibiera harano mbole jake dende Pastor Wilson anaenda kile ladies first lakini haruni yake nawe Mrs Wilson no lingala rwande rwa kama umuhaye we nyumba ne bidu bino bichire bino labo baruba haye kamewe aba kula mu haye bari kula mu cyumba cyawe ni advice na kwa veresi ya ladies abarola madala kawe bogula ngumye okay ho wahaye washianje abari muzenzu tsiyabo nikubabona maisha kabere matimu lakini shimshikari nokorabu kuvumilia sababu hata wakati nimba nama nikisambo kwenze tuosebe ninyola enze yanje maisha shikari kutsamatoro tawe lakini khula tuosebe mpaka sahi kusitizerana sijenakali bindu bya kwakoranga around kama usiku tititi wala around 45 lakini sasa hivi ndani around 100 lakini kwavumilia mpaka yana wakotushana so
omhayo uri munzu mwemwe uri n'umusatsi uwe munzu mwemwe nukhwikhutsira narura nakhavira upande bwatsire khukhavira nibu khandi ungangana khutsya upande bundi manya khunyala khukhavira shibaru shosi shunyolakho manya shokufuya biashara hata unaweza anzia kidogo juu hiyo kidogo nayo yanalera vindu vinyishi so nukuvumilia nukuikasa bosi halala nunyola maisha nako kendele yanga Orio mno Pastor Wilson kama mzee w'inyumba ure onyaha ene bari okora chitili duingira noko batalifa bila kuskayera la kweli first lady yakuru lakini silichia uri kama mzee ambole kama uriandara obana urimu economy kama ya saini nisina soka bora bari kole kidesi saino maisha kali sana nirabora abantu bashira babuha bekase sati ndimambo romonawora wamba mluye babolanga oboyo mkoye sasa kola mundu kama isha kanye mundu aboyo mkoye bekase na handi kanyira bora abantu bashira babuha sema yora mundu okula kutegemea mundu mulala mu family ta first rule rokhwita jioni nira shindu kumesa khandu mkhaya na shindu kumesa na kumeta halala ne onyora shimshira khorera halala shikhonere boss ningule tokeni yestima munzu na yambora ta nazenza kukula mafuta ka salad nonyora kwa hababulai kira esaino no siestrinje 0.2 no mano mbora te mu supermarket narulo mu supermarket no borambu yebera mbesa uwa bibile biti etere biti paka khandwa abande waswazi no mwenge no la singano menyere no muibi munzu omwenge no wala mundu no afana wakuyo muibi no lakini orulande telefu vile msata washande note mu supermarket wanachenya sana so rokomende bindu muika tasi pepa bagali ture ta rokomende babusi mifuko chine na singi telefu vile tebeti we ho ebindu bindi lazima khonyane khonyana ne banjire indai ora ho muntu mota abolo kwa bundu otitanga nganarwa muliro mundu arore muntu mwenyewe kana kabana endo musaholuwe alikuwa mundu otita maisha kale malaitawe kata wenyu note wenyu bado busiye wenyu beiti wenyu ni China tawe wenyu beiti kuluni Kenya sasa kuvumiliane kujimirana mukhono unarurai mata mwanjuno matuko kubukulana naye yalinende kasita yafuya ngatingubo yafuya ngabantu tingubo ku plot nafuya abantu tingubo naserula ndehaba kumjengo nirula kumjengo nzakhona 300 yafuya tingubo anyola 300 kuralala bakhanyora kushindu kidogo ninyasaye yakhupanula khwakhola khulya kwejameshiri hasi tafadhali muhenga maisha mamulela bana bulai shamunyora khose kabana shibisha munyora samora khumesa bana basadara khubala sendi mucho ila bana basadara khubala sendi na te mucho kwanza barule mona walanga hii ununue mafuta tata khumesa wena mkhaye wo no kuyanzi naye khumesa no mkhaye wo mbona nyore tibiri nandudiria na neti ya bora nyore tibiri mama khaye bakubira rasira batita mu byama bana basada khote byama bya khaye byama bya khaye khola khoshamata ya orio ni kufunya ho Mrs Wilson nokuchia bundu kulingana abantu bese khaye babolanga mbwe obudinyu bwose busiro bwose bw'enyumba buri mundu wese hasi ebekesa mbo pengine manaho budget ama nabola dira chino lakini olingala bintu bidahina ni bingi bisende sichira hara bidawo ifuinye kama mundu wese hai ili vimende bwera lakini olingala bahana basai ama .com basai bano
ekusibinyalika ilista lere ile 3 pages lakini 3 pages eyo imaho ipage ya honyera labana meho bahana abana de mentality kamili. Okay. Ko bashire bana bahana bashire murika. Shia babolera ni kwamba wakati ureza bintu halala wenya bintu fulani afadhali ure bintu byenye hanabiri bya maana ju nora tabiosi yalala wenya biosi kanyala khataba nalo manyonyola bahana khoto habundu sa urango bola afadhali wa fulani na wa fulani labda wako na mpango yao so unaweka unajua ibende nango ndivyo maana ibindi ndivyo maana nenya lakini nora tabiosi halala wala nyola maisha ni matinyo zisendi mtinditite lakini bintu biwenya udimanda bintu binyeshe nora zisendi tia mapato kenywa makoko so nokora bintu bya maana kwanza unyolege maana kwanza ama hizo za maana uti ubukole mubiri kama kuna shindu kama ni 400 shirikolo na kuna ya chini yake afadhali ukulishia hasesho kwanza shibe ya hasesho ndio nangwa ili ubalance bende bili muziko ubulokolola hakole mukali sana tawo uriba ano ni draft nyakupasa Wilson baruo abana babola ngambo isi draft le brand no sitakakula ki brand siyose kabati no wale lori alingali ndahe point yabo watu balingale isimbi sidahana kwanza isi agent munyumba alafu nacho kukula ngale kulo no hane sende chori nacho nisina serious same things nyala wanyola ne kuba leo balingala abantu kuchiplot mbwe msacha wa fulani akulanga fulani nembone isie lazima lemana mara wakana kama okay mwana kwa maisha kanje shinya kukula maisha kanje sasa la hambane nende example nende bishop weru sasa mbona ndinangua mboranga pasta ambaye ni musatso wanje khambole ndio sio musaholo tawe mbona ndangwa sasa ndaje kumukombea na Miss Bishop na mboranga ndinangua nyanga fana kumanya munani Mama Bishop ambapo shikanyala kunyala hata ni hatua za Bishop arenwala tu halao sinyala kutia na ali yatia pole ndio akafika so yiguri ya huko bya maisha koko nende undi mundu shikanyala na garota sababu kuli nende time ni bia nutuhita he nao sio ufanye tu haraka juu kunende shiyabulishishebele ni process yayo so hii process yulimo utsikala ulatuhabu ndumanyana ni kumbuka manyenze kunende matuku hata kutetsa kukula ingutsa yale tatu so shinari ndande kubola nenya ingumenya fulani ta ulina wala yali nabuli kazi so wakati ninamufinyilia tinenyanga ingumenya ya fulani nenazo ku market na nyolinguwe mzefu tarana shola mufinyire so utitata kumwene ndukoko kurako nikaba unyolana 500 unyara kukola 100 utse musokoni ubukoli mungu nonyola tsaingu smart yene no smart siyo maisha koko bola nenya fulani ta so no akanyola haranga kubola nenya maisha menya kama damusiyo wala nyola haranga kubola mungu sasa nuranga kutesta yuwanyenjo na sasa yuwaena ndio nango shuroma kunzo tano oriyo basawisa kulama la makaudira akakutama basawisa kulama la group ya kuyobolewa maisha vijana bashiri babuha maisha ni foundation no musingi kuorombele kurenda bandu saino anyala kutika ta supermarket no mkaye wetao anyala ta atita yenyen no mkele sababu na wala nintendo mkaye wanje alatole binde bingi nembra mpesa sasa ye atitanganie bisa yenyen matole bindu mola ara supermarket matene bindu bila munzu
Sasa mwana ula kanu mwayo walidhika kabisa. Alita sawa mbora hata mrume hata SMS mbora baba Emmanuel come with this and this and this and this. Maya tende bindu bi. Ni kulienda maisha kama ndu foundation yao. Paka kupira mhayo wa simu. Nganaisi. Se paka mpira simu. Je ninja kutole bindu. Sinyara kutole chumbi tao. Sinyara kutole sibiriti tao. Sinyara kutole stiwa tao. Bindu bila ndebira. Sasa paka mpira simu mbora amba. Ndaho tukasi ntanga kubukana kujira mu supermarket. Kubugule bindu show enyanga. Mama kule na kula mbora ta uenda mpesa kana ukali hasi. Sasa kule kulinda kulonana mpesa kana na. Mama kule bindu bilia mahorole mu supermarket kuridhika. That's our foundation. Ena no missing kwefu. So abantu bashire babuha ora khayenga umusingi kwanga bandu kwibora hombo oshiro homboha wenye okolo ekaze ndo musingi kuleta yombo umusingi kuko kwanza yombo umusingi kuko kwanza ndalende one of my friend mulina wanje mulai sana bali naye mukanisa yaboro mkhayewe nibesofuala oshina bahana bandi bandu life lokasiyo kayitawe na mkhayewe nambora balena manatena lela magazine namanye mu magazine kenya ango fuala kushina na uno kenya ango fuala kushina na uno umhawe nambora basi abwe oyo okahora otokhabe uno ndro khabe uno namanye mu magazine okhabe uno sasa ulango mulina wanje no muntu msatsa lakini sasa umusingi kwe wakamenya muntu aenda bana babiri lakini sasa akutakulla ngana mhayo sasa shari mulai ajira arangu chake kwange misingi cha abantu bandi make your foundation umusingi ko chaka kugenda nako ekintu kyolanga sinyala ukhola sibakhonye make it as a priority mulanga mmola ndo kulo mukunda kula orate kulo mukunda sikita fulani akule tawe ola kule shindu onyola shindu sibulako maana tawe sibula maana muntu mmo okutira kule TV TV le bulamana muntu chiro yende TV ndi ya 14 years orele 14 years orele 32 inch sasa wakati wakakula 64 TV titaru muntu tehonyanga shi na abantu mu school shiripa school fees TV no kula shita jirani akula 64 hasa mwenyanga mploti mkula 64 mwenye boss plot ni klasi ya nini ya mapishano ta mumenyere hala buli mundu yaruda uwene kusudi die warula engowe fo warula ndende kusudi lyanje khaba mpesa kano khaba khoroshi ngule TV ampesa kano ndenya khabe ukula mafura ko weba ndenya khabe ukula kando wona shimshe brand no wanga yakule Samsung nenda kule Samsung. No, I can buy Itel. Only we are LG. We still all see boss kulola the news. Kulola madam. Kulola sensors. Kanel LG only we na Itel kulola. You sit down in the planet yaban okoro onye mundu no mwivi. Asiana pesa ke. Neyo nyako kubishana nayo abana bashiri babuha henda nishina shon kula kwanza nishikhonya kwa wakati fulani bana kutokula shindu chira bantu bakulata ndende mundu yakule pije chira aloro mulina yakule pije yamenya kule pije tawe yamenya khona bashinjene ne pije tawe na kule pije mayate ya muntu yamenya muntu atitanga na sena aguru misha ne muntu ne rusyo mosi muntu na simia jira wamenya kuira ta akoribu na muntu la tamenya atena handa kalosyo muntu yakula shira role bamberi kayo bozo kule tipitapiti waje hiyo mchezo kule shindu sheni hapo wakati huo sasa ino uchumi no bi Orio no mdalunya yo sipindi no burugi rimala amako akegori obula masai bila ubu
ukaluhali manye nyuma sigwali buli khawa lakini kuno kana ndekula kutibicha paka kumanya kuliyenga ifamilia nokula musina ukwane obodalika na omenye okuchirisia erimenya lilaini kulo malamakano nende Mr and Mrs Pastor Wilson kuliana kuola kuri kula mungavumire sibyekesa mbe familia yao yosi haire yume haba omirembe kaire kichirisi lakini nakuchirisia mungira sina nihuolako nende ifamilia ya Pastor Wilson. Ni mfunya hao Mrs Wilson kulingana makuwa kabani kendelea sai mboe ngulo wabo la mangulo wa Pastor yosi ya bori ololori sindabula chifamilia chakara chifamilia chukunyofu mlunyala kubalanga kuri wale wamekoma chifamilia chukunyofu ololori katabosi bali nende indenga moyo nyingi ololori mundu alinde kurisindu nikiri mtokari nakyo nikiri nyumba nakyo kurisindu sio esaburiyo sio abantu bariyo konyesa iba nasyo lakini abula mirembe nibo bora boriyo mundu akule sijui yekuile risasi mundu yemikire lokubera kuje murembe kubulawo katakariyo obula mubumire lakini bumire mpaka mumirembe hu uriya mama oriyolola musahulu nabirira mubula mukama mundu nesina sunyala wabuorambe kama mama w'inyumba ahira amenye okurera mirembe kata muri menya yawe. Okay. Ko ba mama bali mutsinzu yabo mirembe chibula mutawe. Ya kula yani maisha mana makabeza mama ne umuntu kolera mirembe ne umuntu kolera yani shebuli likoba lilidoiye ne muri boma musahulu nabe nali munzu babiri nabe kolera kabula ku kasi yakikhala ukoro kumanya kabo liloko yetawe nitsa munzu ngihalitse munaongea ukishaongea olamanishia bereramu nwakhmanishia bereramu mwikhalitse umoya advice jira nibo koranga khoye umoya advice lakini nabula seyibonyeyo noranga kumukhoba makhoba kumunwa nishaba nemirembe tawe so mushere uri munzu mwemwe musakulu nabe naro nayakhakaluka munzu ama khali nabana mushere ube nende mirembe mwikhalitse musakulu umenya awongira rina waongi moya advice mabikhala nabeshye mana kukasi wabetsana tsina betsana kutana nabantu banyishi bene so nyakhajerera munzu sio nyakhajerera iborangire makerere tawe kino nyakunyola mungu nende shebuli shindi shosi shenyakhanana lakini kwa sababu ibi mama mu nyumba wakwa yani ulinumu monyesho nyola sasa musahulu stress ngwe yakhamunyola munyola sasa mirembe chibaho tawe ama wundo nyola yakhabukula inafasi ya abuli sasa munzu mwanje shingalo khamutawe lakini sababu makhoba karuka buli kwikhola khatawe yumshero uli munzu mwomo mukaribishe musahulu nafunguka khukwibe nakhobora makhoba kosi kabereraho nomora masala narula natse munyola nyasaye injirire makhoba kenu mirembe chiri mu nyumba uriyo nitakunya Pastor Wilson musacha munyumba ulabari ni president example umuhazi ni deputy president hari umuntu wese khaye ko bari korekeretse bano sirisi bari leadership amaguru kibukwani mu nyumba musahulu ari muhalira nyala yosirisi musahulu abula mu nyumba ne oli second in command ga president abula deputy no second in command karikari hari mu economy no advice ko bakasi bandi ama bakhaye bandi ama bamama bandi aba bali kululanga sai siumire ano sirisi ari rimenya likwani ukubirira ku leadership yae kama deputy mu nyumba mu. Okay. Mama uli munzu wakati ibi sasa ne deputy musafuru manya bola ne umuru exactly ngori sasa sasa ma bola ngori ne dipend ngori yo holandi je kai ko na ngota ma pen kota so wakati wa mahitaji sasa wakanya khola na mahitaji ku munzu imenya mundu mshiere wikhala la sasa nikawa muruko kwa kichwa ya nyumba aho heresha kwa hole budget sasa no hole budget no manya bana musukulu shughuli ya munzu
yani bintu vya maana ngurangira kubyene abo ndio nango bana musukulu kwanza shughuli ya nini na nini ukhola bintu manyengo ndio nango sio wakati unyuli tisendi wakanya kukola isimu na hiyo ramo wana haba tibando sini na nini na bana kusukula mda benya 50 bob ni buko 50 bob urero tibando sasa nao bamukhola shinta bana bakalusha munzu sababu bakoere tisendi ukhore budget munzu ukholi management tisendi ukalohaena wachio mangondo kabla nibe bakohere mangondo sasa ndio shufana manyufana ulita so ukhole budget yo no manya busibo bola munzu muno bana musukulu fulani ya ule shiraro hivyo na unapata mama na yeye saa zingine kama mimi example niba nya pasi nya hamba tisendi manya umanyola ninzira kuli musoko ninzako henza sasa nibiri biraro shunyola nzira ko batata na bukula biraro byenya kana ibeni ndi hasi kwanza ana na bukula byenya bamanyishe na shenya kananga sawa unyola sasa ibudget yeyo koli kitambo sendi lo zinyola khande kitu moja ninasongesha so mama ni hivyo usingire ninzo yoyo sio kutia abantu nyola bukole sendi zenetsa raho kandi ari nango la khanze kumwero ayiwezi kusaidia acha umulingilo ama pia jiokera ngani kuna lumalo mecho acha wamwere kule Ora ngiripo ayokona ngiripo usende maisha kasaini makini sio kwa ani hata nalienze saini nindu mishirati sendi munjiriro mara yo nziyo kumwa kholendina afadhali nikate sasa jumaisha wakati ushize bandu shiri wakati ukukola sendi tsumitawa tsungutse kumwaetso uhiro kusukulu kama mimi sahi mtoto wangu class 8 pesa inahitajika sasa kama ni 250 benya wiki lini alafu hivyo kwa sendi za netso boli na mazio kwa la mbili pole unaona ni sendi sasa kama deputy unafaa ukolete roles sio monjele ni smart basi bro president of the house kama mwanaume pastor Witso nataka na how be honest enough ewe kama muru we nyumba expectation chao nature you have your own budgeting no and the first lady wa kwanza rende zinzu zinyingi para hambesa munzu ta renda basata para hambesa munzu ta otiakire kuora renda basata baba raka tambesa mucho mayeta tare wallet kate wallet yako nanga alinda bantu bose bakone munzu you are not giving debit wako kazi mwete kazi ta sasa walo mumhayo no halata munzu kama mama wa nyumba abura kushimshanya na khola ta kato mwana nala kaye munzu alola bana bandi balitanga shinche baranga ka pipe kada sirinji kumitula munzu lakini no holande budget yo bulai usishe muhayo wo mwasi aso mbore kunyora telefoni khumi telefoni khumi tsino ta kunyora tsino oengere school fees ne budget ni sent ya na bora school fees ne telefoni nane telefoni nane kusia telefoni khumi no telefoni rano the school fees you try yano teme kabisa upande wa usurobuli o make sure pande bwana mbu wangu isye opande bondi kwenda ibu katana uskalende silinga zitaru onyera kudira natyo pole pole no lomenda marafiki mukhonya kira umuntu ajira kumpora no yo khorange kaze telefoni 100 telefoni 100 tino tios ba khoha natyo khorra kaze mwezi kosita budget yo no te khopa tole budget no nyora katyo le telefoni 200 no nyora 100 emye indi no koro manya kurena ta because kwamanya okukabane bintu murusungu baranga we share so okukabane bintu kuno mwa dila de shishiri high
Nosikalende bintu bya sibititi pole pole no wikana pole pole. Lakini oremo msherewo ausike. Mukamba y'umuntu musato nyara kubulawo. Ne orurewo. Mangana kashira. Ufuire otire. Basta wiso na fuire. Mshero na kalenda bana. Chama ino kuzingana kulipanga school fees tawe. Chama ino kuzingana bana wano wakurwanga ingubo tawe. Chama ino kuzingana bana wano walitanga tawe. Ye arolata shokole shitire muntu. Arolata bana bafara uniform tamu school. Shirawo arolata bana bafara bilaro. Sasa ndaharula mbwero bula ndire. Na management inzu ino. Nalonya nanga mpu. Sasa bantu bahejira munzu yo. Bakafamye inzu yo bantu relative bakaranga kukabana bintu munzu. Bakabana barakora mushero nananga ikangenda bana. Shira umusingi wabika umusingita. Lakini no usishanga mushero nende bintu byohora munzu kati no kule TV mbora kule TV. Romu biyo tamunzu nabora sasa ndaharula fuire nzire. Nabora hii TV tunachukua. Nabora ya TV ndo ndakulenga mushero wanje. Endo msaulu wanje. Kata nyandekere eshikisha ndekere muntu mnanda bana ne TV no. Na msaulu no alekere lideni mu school fees 50,000 ndakusie TV no. Ndakusie shiraro ndakusie shina radio no. Lakini sasa no hamuuzi shanga. Kata musikulu shamende lideni amuondo kangata. Usisha mshere wa maisha na matinyu manye mshere wa bintu byo. Ngana itulinda ndeteni ngula bundu akakunda kidogo lugari ndatewe sianyani ndamanyeta lakini ndambora nintitanga nimbora ntitanga bundu nentanga kwenge sehemu ninje kuyenga maninyola nyola nimbora nyola habundu sasa deri jukumu lyanje humbukula nimuhira paka bwene nimanye sasa bundu atakubolanga ngano nimanye namyo kumbe msado na mpesa kaelina ko anit akula mpesa kanda takula yakalola nimanye mpesa kanza kula ngakano nakalola namanya yo ya habiri nyambora ta mukunda kula kwikhala buzata khombo khinzu sasa nate kumbora khombo khinzu nimbora ta ulinda nambara ndanyanga khombo khe omukhasi mulai aboranga omusakhulwe khombo khe khubena ndana ango wefu ujo nyumba ya 50,000 lakini omukhasi rombo khe tawe aboranga omusakhulwe wacha my sister akuja kaya hapa mama mama wanje ingo abola shina papa wanje onyolanga omusaza sasa sabanga papa omukhasi mama omukhasi abana bangu omukhasi onyola bosi sasa abantu bala bosi ba omuntu mulala yambora likhuba ndeburu khotsa wefu nama ndeburwa ndandaba yanzisa ndandaba jama bakhotsa banje bali nakhotsa banje bintu nafwa nimba ndasikalaza ndo mkhaya khotsa banje nomuntu mulala yambora likhuba farao wa zamani amekufa sasa farao witrobe no mcheni bintu yohana farao wa sasa no lo shindu ola nyakhana umkhaya wo uno niwe nyoti biro mukhono no mkhaya wanje itukula nyambora shimbi abantu wewe fubano bokhonya abantu befubano bokhonya abantu litukula labeza khubora beza khutsera okhobore kumbe ulikuwa tupatia pesa na yobole shimbi wakhonya no khombo khawefu litukula babulayo beza wefu omkhaya mulai akhonya umsakhuluwe naye umsakhulu mulai musisho mkhaya ubo murehalala kumbindu byupanga mipango chora kakhola mipango shichiro olomundu musaba mimi ni kichwa hakuna mahali inaenda hii kichwa lazima iungane na mwili mwingine ebitare bino na ebinji ni birano sinone shirambi sinone shona shinyere sinone shikari hani shwana sharema mashateli nesino nasho shade that neshimbi shironda ebitelo bino byosi shinyera khola shenyeneta nekhandi bino bikhola benyenta pakolere byosi yala khebe jimile shindu nindo nyasa khandi yakhulomba lolo mundu musatsa nyasa yakho mkhaya rumishiro mkhaya wobulai
pano mubishira kubita Nuri. Ndandala kuna bifibwere lakini nukurama na ndahire sambode kubola maswali swali ndanda. Kula ngolo li bari kulunda bari kola hore Mrs. Wilson aisie ndadeha lakini ukula mbunyu mire hori kola hori prioritize lakini haramu mwana na lo mama bere fulani ona kulole mabere kaide ka honyera sio kubiga rebari rwana la okula usima mundu usie munduka musabuli ya bora njako usie neze dala okwachenga ule bana marako mamo wenu kumaririsia Okay. Ari na alangua Matilda okula bungoma Tanzania. Okay, Matilda. Ati omusafula wala oranje kusesasa. Sasa yaho waliloli kalita. Sasa manenzi sayindala nakhatse kujenda kunge mpaka bakutukira. Bakutukira amatuma. Ni wamba hanata. Sasa ubukula amatuma akausia. Au bukula kiasi ya pembe mfuko uchangana. Na yene kakabera wala nango yana lobusibwe ni bwa buli duka bumfuko abukole busiyo bunyo nango abukola kubwini ni bwe packet anyera kuchangana ama hunenda wakati khuzishkwala kwazoya muno busibwini nita bwa bukusieta lakini sasa kato khatsabundu ilibidi sasa kuzoea busiyo bwosi sai no kutsia kongo mpaka khale bana banje mangwatsa ingoba bola benyi busibu kuseyota lakini sasa shindu no kuzoea sababu sai nutse kunyola khole ingende nangu ambora matuma ni around 130 ikorokorinda no hands Nairobi mufuko kubusi 230 ama 200 buri cheap so ye kama mukoko aenze sababu musakula ndambora ngari nangu usi kurumishira ukusia sababu aloli buri cheap kubera bondo bonde nangu ni hande busibu kusia shubutita sana menye busibu packet so ye ahenze musakula menye maya nyanga sababu nala chira busibu wa mfuko nende buni hakuna tofauti ye aende kona kama ni bila anaweza fanya achukue kiasi ya kusiaga na bumufuko achanganya abadutekhala la sababu shigula kushiguna shirao mabintu berangaza byo nangolo lona hano katitito nyolwa kharangira kudihe nini so saa zingine juu yote ni ugali ya white kabisa ni ugali na hiyo kusiaga ni ugali unaenda vile kuko. Asante. Maybe 2-3 wengine wanasema asante sana. Nani Kevin unakusia bola unatujenga asante sana at least one alternatives horina inde Mika hula Vihiga aliobola Pastor Wilson nakujua basi nimefurahi kuwaona Uriano nende Vincent hula Kakamega aliobola leo ni malama malai nikato sinda urenge mahai wangi kulo achako kusia asante sana kwa kipindi, asante sana kwa kipindi. Sawa. Arada kile mtu mwalimu kwa kama nisi kwa bifumara kwa ninja and the ladies first. Mapole mko kwa kama nisi no ndari sa kamera ino. Lo malo mera bakana ba mama. Basi mako kwa kama nisi. Kundo kana nende kikao. Familia. No ndari kamera ino. Okay. Wana familia bosi esaino matuko kavere matinyu na sio kavere matinyu mundolore kavere matinyu ati lambda ubukule hatua isie kusia kole bandu barala bari ho babukula ne bakanyona maisha kavere matinyu babukulanga sasa mundaru kulatua ambayo ni yuhono na bindu kama kunende mjirani wanje ambaye ni rafiki yangu kunende mukoko yiruha
Mahoba kapona mai kasiati ni mahoba za kakikora hatawe ni mahoba kikora hanga. Imagine hayo winzu yeye ule khana around mwaka mulala ule khair musatsa ni musatsa yundi nangwa ikasi yale ku sign abantu bakhola jua kali umule khair wiroke uzirati ukhola urina maisha sababu ni matinyo maisha ni matinyo lakini hatua bukulatu ayuko bumilia sababu shiyabuli mundu nako bora kukabe ramo la bola fadali kanji so mundu yana huli maisha kabere matinyo lakini no kubukola di khotsera mu khotsere no ko khabera munyera ko bakali noli nshiringi 100 enzi kumbuka wakati na amenyanga kabiro hapo kabiro bora yaho ndio nango nari nende 45 bobo nari mushuda nari nende 45 ninze ningola tsinjugu ikwota nindangira mu biashara imagine naranga tsandio kidogo ninyola onyera kulia ye natsi ale so shule kutsana sho shikititi musaboro ile kitu uko nayo kwa mkono tumia hiyo so shule kutsana sho shikititi tsabe 200 500 henza ni shina shunyara kukola ko unyara kala kutse ko kukola tsiswiti no rangira mo pole maisha ni yani maisha ni kiasi na utapata umeendelea. So kama familia tujikaze nyasaye shiamba kole akakota orio mno Pastor Wilson mahakao kamarisia ngani familia sende nyanga mbolende osata bakholanga juwakai it is high time uyo mundu kholanga juwakai either boda either mjengo either okusyanga bindu lombanga majiko lombanga bifulia omaisha kore minimize amaisha ko shira mukamba yakhoka no wala welding ya bundu mukamba family iyo ino shiyenyaza kulya konyene tawo yenyanga inzu no musaza omulai mulusungu babalanga ana provide shelter for his family umuntu musaza omulai alomba yomboheranga bana be khande bibile boranga umuntu musaza omulai alekheranga betsukhulube emali lobali bawo boranga kuka yalombe mali ho umuntu musaza zenyakubora mbu minimize no manyanga bamaisha no khuli khonyene ta katonona no sukuma wala khonyanga khuli khitjabati khonyanga khuli minimize maisha ko at least you save olombe khashindu shiti munda aleba khuseba shina na maisha katseli kulu nenyakubora no yende 500 katano kurobusie no kula shina kahaba nyuma yawa no to muntu wamanya kuseba niba waseberenga nyuma ya wala sebe saido niba nyuma ya wasebere tawo kata saido kula bato kutini please abantu basaza minimize maisha ko kandi abantu basaza wokore lomolo makala na lomhayo oramwira ende pressure sana dio otiosi molo matanekala mbore sio kujenda inombu katsire ndikazi mbore tsakalala urra lakini no muira malibira ndamanya kwambo mfosanga sasa wenyakumurusha kumaisha kwa muina ikulo mwene muteremshe pole tsakalala mmoloma kwa upendo mushirikiana bazo mbore yana hore dole budget ya fulimbi mumuire mamutimusyo busie mamutyago kufuko busuma no busiko kusakha no bulai osiko kusana bulai ro kolendo ko ingoida no bulai ora hasula to osiko kusana bulai ulende tingufu sasa mora matakala mampange mamusyo busie mora bwena mamutie mwendere ulenda maendeleo kandika munya khola Matilda mulenda maendeleo kandi ne munya khwepanga mulla usiko kusana bulai munya kusika sesinji tirano tyo kuseba munya khwepangira bwena nyasa abakhonye khulakana litukhulindi Olio Pastor and Mrs. Wilson okusirisia mulango kuno okuija kubalalani nafu mungangarura Western Nyota TV
Ori mno herwa esipindi no buruki ko lo manga amako ke gori kuchiakulu kama mmenyi na mako kasangasi na mako karere menya riri ne mulu wa Mr and Mrs Wilson bawola wa haburori haba sibidahika na mbobelo kula mbungu ndopera maisha kachenje ngala siya sinyala siya chilisa menya dawo kwani okubirira mubaisha mugula bano buri kuriyo oriyo muno ingangara ni Western Nyota TV para langori Prisca Achuki ni Prisca bulu bola ka kuri Western Nyota TV ebindu bichenjanga ano niyo